ambasam sayo sini Sikaribari Sub-Center ADC hapangbe naikolojak omno tini oro sini Honorable MDC bekunike visit khapike tai sini logi sini Deputy CEO tongo sini ZDU tongo sini Executive Engineer PWD TTDC tongo tai joto officials be milui tai local ro milui tini all sub-center no tebo kusung khanya bagi tebo kaham ke chalu khanya bagi emne tomo chalu ungjak no maso 20 থেকে 30 জন পেশেন্ট সব সময় পাইও ngai tabo omno full fledged khai at least 25 bed tonai omno tabo start khainin bagi doctor bo tongaro sini dipayon leburma tai staff ro bote bangrui o June mas tin bising omno full fledged start khaine ni hei sing tini nai pilike tai o subcenter nobo tip top khai bobishoto singjate PSC khaimanate omboin tini oro visit khalepeyo omono je health sector ro tebo uplift khaine bagi sin boro ni bagi tebo sujug subida khaire na bagi no singoro tini visit khalepeke ebong sing omoni tabung siminomo course of action khaijaknai immediately no tomo tui sam khaine omo jottono sing khlaire nai oro singo hospital puile tip top khaigra nai ombro bed rufainai on pore ambulance bo kaisa oro ton phainai sob somoy abod bipor ni bagi emergency ni bagi jate o sub center ni o ambulance ambassa district hospital phano CHC ro phon plangna ni ba agartala ro phano judi patient serious nge plangna ni bagi oro 24/7 ambulance kaisa ton phainai oro tei bo staff bo rufainai tai omoni pore ke PSC ni je khaina nangmon omo khlaijak omoni tini o kamini lokro bo baksa ke senior officials ro baksa senior amsa ni MDC baksa singoro tini visit khlaipen amai